अहानबदा मरुओइबा पाव खुलाई पाइबा कुकी सिंगना हौरकपा इरांगबु हाई कोर्ट की वायेंदगी थोलकपनि हाइबा वाफम युमफम याउदे हाइना मैते ट्राइब यूनियन ना अमित शाह की वारोल कंडेम तौखरे माई पागलबा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन सिंगना पुंसिलगा कांगलुप की इरांगदा अवाबा नंगलबा मियामदा मतेंग पांगनबा मैते ट्रेड बॉडीज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी कौबा बॉडी अमा सेमले अमदी नोंमै फागनबा कॉमिंग ऑपरेशन तौगनी हाइरबदी चिंग अमदी तमदा मतम अमतदा चप मानना तौबियु चिंगदसु नोंमै लाखिबनी हाइना मैते लिपुन्ना तक्सिले नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुमिदांगी पाव सिबु मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु चेप्लिना मैस्नामने कोकनोना खरमजरी हौजिक पाव सनोन पिजरी लमदम असिदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि मैतेना शेड्यूल ट्राइब तानबदगिनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना स्टेटमेंट अहुमलक पिरिबा असि युमफम यावदबा वाफमनी हाइना मितै ट्राइब यूनियन ना कंडेम तौखरे वाफम असी मणिपुर प्रेस क्लबता पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा यूनियन असिगे प्रेसिडेंट सगोलसेम रोबिंद्रोना फोंदोखिबने महांगना मखा तारदना हाई मणिपुर लेंगांगना रिजर्व फॉरेस्ट अमदी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सिंग तकथोकपा हौरकपा मतमदा म्यांमारदगी चंगलकपा कुकी चिन्स कांगबुक यावरगा फॉरेस्ट डिविजन ऑफिस मै थाखे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना संगागदबा जिम कोर्ट अमसु मै थाकी मदुदगी हौरगा इरांग असि हौबनी मदुगी मतुंग तारकपदा मे अहुमदा नौना सेम्बा लुप अमगा सुदा लेरिबा कादर सिंह यावरगा खुलाई पाइदना रैली चटपा हौरकपनी हाइखि नोंमै कापगा चटपा रैली अतुदा मिचम मियामगी अकी तुजुंगबा पोकनखि लोइनना नुमितुगी नुंगतिलगी मतमदगी चुराचानपुरदा युममै चाकपा हौरकपनी मदुदा मैतै ट्राइब यूनियन ना शेड्यूल ट्राइब तानबगा करीगुंबा मखल अमता मरी लेनदे मसी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना खंगफम थोई हाइरदुना स्टेट अमदी सेंट्रल लेंगा की मतिक चाबा इंटेलिजेंस टीम लेरी मखोइने रिपोर्ट पीदब्रा हाइनसु हंखि महांगना मखा तारदुना मैतै हाइबा फुरुप असिबु इंडिया लेंगाकना मिराई बिबा मानबा मवोंग अमदी सुदा लेरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगदा सौगतलब्रा हाइबसी मियामगी अचौबा वहंग अमा ओइरी हाइना फोंदोखे Cara heli numai kapi, numai bule na pali, yumai thari, lebam jauh khangde nupa jina, chogi kuki laloma, Myanmar daki lakpa, sophisticated gan mayam apa erga, jilakpa mai thar ba mayam siga, mayo na drillai di situation ya. Sukum situation si, karai daki pausi, intelligent reporter ki, central ki intelligent lady, state ki intelligent lady, masih daki paulo dana, union minister. होम मिनिस्टर ओइबिरिबा मिशाना पब्लिक डोमेन माना थमिसि मैतेना सेलुट्रा तालुबदगी ऑनरेबल हाई कोर्ट ना पिरकपा वर्डिक अमगी वकुनिना सु क्लास थोरपने हाइसे मशिनबा यामना बेसलेस ओइबा यामना दाथिना युमभम याउदबा सु मिस्टेक मेसे अखोय मैते ट्राइब इन तसेन कंडेम तोय रिटायर हाई कोर्ट की जज अमना थोखिबा इंसिडेंट सिंग मरमदा थिजन बिरनी हाइरबनिना मैंने एसटी लिस्ट चलना बना मतंदा रैली तुना मरम मरकांदा ऑल अगर कोर्ट की वर्डिक्ट की मतुंगिना मसीगी इहोसे मिसिना नत्र पामदब थोसे थोरपनी हाइबसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना हाइबिरम बनिना माना फिर सिदे के कुंधबिरकाना अचुम मरांगो करिनो हाइबसे मयेक से खंबिरनी अदुना मैते ट्राइब यूनियन ना चाही कया चमना साबचर पा सेंजरिबा मपुंग फाबा अखोई डॉक्यूमेंट सिंसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहना सुसोई सोदन यंबिरकांदा मथंग लापो मतमदगी मैतेनी एसपी सिट चंगम थोई हौखिबा थागी चैचत अहुमदा चुराचानपुर मोरे अमदी अतै मफम कयादा खुंदाबा मैतै सिंगी युमसिंग खुलाई पाइबा कुकी सिंगना मै थादुना अमदी लनथुम पुमदमक लुट तौदुना मसा मसागी मयुमदगी तांथोक पिरक्तुना लेफम लेतबदगी तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप सिंगदा सैदांगफम लौदुना लेरिबा मैतै लिसिंग कयागी मतेंग पांगनबा मणिपुर की माई पाकलबा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट एजुकेशनिस्ट अमदी बिजनेसमैन सिंग पुनसिंदुना मैतै ट्रेड बॉडीज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी MTBCC कौबा बॉडी अमा सेमख्रे लोइनना बॉडी असिगे मेंबर पुमनमकना लुपा लाख अममम पुथोकनरगा कॉर्पस फंड अमा सेमगत पसु यानख्रे वारेबसिंग असि होटल इम्फाल बाय द क्लासिक की सिरोय होल दा मसक नाइरबा एंटरप्रेन्योर सिंग एजुकेशनिस्ट सिंग
private hospital gi chairman sing trader sing amadi businessman sing punna phaminaduna haukiba tha amarom sida manipur da khanghaudana thokiba kanglup ki irangna sokhaliba amadi awaba nanglaba miyamna mayok nariba fibam sing asi yamna kupna khanaraba matungda laukibani ngasigi mifam aduda UNACO school gi managing director Ningombam Irabanta Likla Foods Private Limited ki managing director Thangjam Joy Kumar Medlin gi proprietor Dr. Pibarel Thoubal District Chamber of Commerce and Industry TDCCI gi president Dr. N Sarachandra Manipur Chamber of Commerce MCC gi hanigi secretary Thokchom Jotin Iboyam Hospital Singzamai gi managing director Hero Thokchom YVU Thoubal gi managing director Biken Amadi Atei masak naiba miyoi kaya yauna All Manipur Entrepreneurs Association AMEA Amadi Business Excellence Association BEA gi mihut singsu saruk yaki Body asida ngasigi mifamda achinba laibadagi saruk yaba ngamkidaba private hospital amadi research institute sing amasung hospitality industry gi chairman kharsu yaugani hairi mifam adugi matangda pangthokiba paugi mifam amada Manipur Chamber of Commerce ki hanigi secretary Thokchom Jotin hai hojik Manipur da oiriba fibam asi yamna nungai taningai ni Miyoi listing kayana mayuk nariba awabasing asi ubada tumina laithokpa ngamdabadagi amadi leibak macha ama oina angamba thodang khara loduna miyamgi mateng kharata oirabasu pangba ngamnaba haiduna ngasigi mifam asi pangthokpani yungkai leitraba miyamgi punsi hingbada mateng oinaba ana layingi hidak langthaki angang singi mahai masing tamnabagi amadi tongan tongan ba hiram singda mateng pangnaba ngasi semliba Maitai Trade Bodies Coordinating Committee gi member khuding makna lupa lakh amamam puthok naraga corpus fund ama semlagani committee asida Manipur gi entrepreneurs business group sing loinana Chamber of Commerce gi member mayam ama yahanaba pandam thamli AMEA gi member Chamri rom lei BEA gi member Chamrom lei amadi TDCCI gi member Kunipan lom lei loinana MCC gi member kaya leibagi manungda angamba singna lakh amamam gi senfam puthok narabadi lanjen naraklaba miyam gi punsi hingbada mateng kharadi pangba ngamgani haina jotin na makha takhe loina lenga ki thabak tauba lalon itik tauba atei semitlon gi fibam phaba tongan ba senfam gi miyoi singnasu awaba nanglaba miyam gi punsi hinglaba hotnabada mateng pangbagi thodang asida pukchel chauna saruk yabiyo hainasu appeal tawke Hujiki issue je lekai club ki relief camp hangi channa bathang na badka mena dum district level da dum pire aduge local ki mi su pire huji quite ki men issue je ngato karam sang khoi je len ga da ki habi matang du dani khudam mon har bada quite ki burning issue je moi ka phun mor yam na sokpa admai to dana aikoi hospital da corpus fund ki mateng bang ga dori se aikoi ki fund na at least hida ko di supply bibi raga doctor sing na mai men service to sacrifice to halaga mi sing je kan na wi thorang ni asum corpus fund gi medicine gi ambulance में अंदर थाव भी दीबा लोगों ने अंगांग जिंगो लाइक ले सुतंबा वाट बदी याद बनी ना होजी रिलीफ कैंप से अंगांग लाइक तामना बगी ग्रुप में थोड़ा का अंगांग लाइक तब हो तो भी आती है ना होजी कोचिंग हो तो वो हो रहा है कोई कॉर्पस फंड से की मरु मनांग ले भी रगा मफम द प्लांटेशन तो न बगी चान न बथक न बगी अदुगी खुजन थोरांग को कोई हाई बॉडी से ना खना जब द याब जब नी मरम मदना होजी कॉर्पस फंड से खाद की मरु होइबा गवर्नमेंट द संदर्भ गदी कोई तो न बथो को तो वो ngam होइदा बनी ना मदु ठेंग ना अवाब सिंगा मतेंग पीरगदी थुने इफेक्टिव होई कदरा है ना कोई सेम जब नी Paugi mifamaduda Iboyama Hospital Singzamai gi MD Hero Thokchom Medlin gi proprietor Dr. Pibarel Nuchingba entrepreneur amadi industrialist kayasu thokliba irang asiga mari lenina makoina uba wafam kaya phongdokhe loinana handak thokiba thodok sing asi kadai dagi kamdauna haurakibano kanana hana hobano haibana chingba kopna thizinduna mara leba sing chap chaba cherak phanghanna ba wafam phongdokhe natrabadi tungdasu yani khanduna amuk haurakloi hainingai leite haike Primary ba angang sing education phang da sing se koi oja tha ba aina koi adu musu khane adagi medicine ni bibare na su koi doctor ki group ma le doctor me aka station tor le lem na laeng ba adagi hospital sing ju lem na laeng ba ki program tawna ba koi ju na jari laiba ki issue ma oi bani na koi su ma sigi thang ma yada ba yade ai ba ki koi ki pandam da laiba ki awa irang den nang la ba victim mo ra ba mayam sigi da mata koi na purpose ma ma sema ga usi awa ba ta ra ba victim mo ra ba koi ki maji community ki so iba mayam sida khara de wa ba se mo ki sem ga sagar pa da rehabilitation to ra ba da mati ngoli na ba da athu ba matam da ki ma sigi thabak se koi haurani hai da na tham se bani adi lai ba mayam si lai ba mayam si koi na su ma koi mai income mo lai da lai ba di
यादवनिना अखोई लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिदा ट्रेड बॉडी लेबा मैम सिंगसिदा कोई चानब थबक सिंग कोई पीबा अदुगी डिस्कशन जो कोई खलेगी एनसो मखाता न खनगिनी फाइनेंशियली नतना लाइवलीहुड अमसु कोई सपोर्ट तौनबा कोई खनबसु ले हौजिक थोरिबा कानून किरांग ओइबगी मोमा उहलिबा थबकसी सॉप तौनबा लंबी अमा याम थुना पुथोकपियु मसी कनाना लालिबनो कनाना सुमिबनो हाइबसी असेंगबा पुथोकपिद्रगदी हाइबसी नमझलगा थमगा मथंदे इंगदबा ngaइलेरगदी मथम समु थोलो हाइनाइ लेते अदुना मसी थांगाइ सेनो लोसिनबिगे हाइरगदी लालिबा मिसे मतिक चाबा पनिशमेंट अमा पिबियु मसिदा सोल्यूशन से पोरपंग गंगनी हाइबगी आइगी थाजबा अमा मयाम पंग थमजरी कांगलुप अनिमकी मियाम अमदी सरकार दा अपील तौजनिंगबसी इहान हानबदा शांति तंग लेताबा पुरकनबैदमुता नाकान अनिमकी सीएसओ मयाम पीस हाइबसी हानबदा पुरकनबैदमुता मयाम पुन्ना होतनमिनेसी हाइबसी माइ पिबुम खुदिमता अपील तौजर नोंमै फागनबा कॉम्बिंग ऑपरेशन तौगनी हाइरबदी चिंग अमदी तमदा मतम अमतदा पुलप तौबियु मरमदी पुलिसतगी नोंमै लाखिबा असि चिंगदसुनी तमदसुनी हाइना मितै लिपुन्ना लेंगा के पुकनिंग चिंगसिलखले करिगुंबा तंपाक खक्तदा तौरबदी इरांग हौरकपा याय हाइना ngasi मितै लिपुनगे लांजंग हंजबा सिलान हाइस्नामना मणिपुर प्रेस क्लबता पाउमी सिंग उनबा अमदा फोंदोरखे मांगना हाई सीएसओ सिंगना ग्राउंड रियलिटी खंगदना शांति की खोलाव लाउबा तोपिरो अमदी सेंट्रल फोर्स सिंग चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा पीरिबा असिसु तोपिरो हाइना महांगना अपील तौखे ngarang mafam amada maitai lipungi miyoi sing kuki militant singna question kibada state force singna changba ngamdana leiba du central force singna changna bohotna bada lambida makoibu athingba pikibana rescue operation aduda khudong chadaba kaya thengna ki haina sufongdoke शांति पुरमने बगे नमक्ता लाफोख्रबा चुचांगपुर अमदी मोरे मेटी ताबसिंग की जगह हंजलनबा अदुगा कोकी सिंगसु खाइ गुरुसि लकांदा मदुबा शांति सि पुरगनी अदुगा इलीगल ओइबा इमिग्रेंट माइग्रेंट सिंगसिदी अखोइना संहंदबा हानगी उंदामिनरिबा तमुसिंगसि कोइ मागी मफमसिंगदा security singna ha sendirkanda lehelagadi masi शांति पुरमने बगे नमक्ता अबा पंथांग ओइनी हमसि तमजगे कोकी सिंगना तौबुदी मोइ ऑलरेडी प्री प्लानिंग मरमदी चुचांगपुरदा बिजनेस लोन मांगग्रे अदुगा तोबुंग बल्ला एरिया डोमिनेशन तोक्सनग्रे तोबुंग तोक्सनग्रे कंबाई तोक्सनग्रे होजि ओक्सखाइ सुमसे तमले तौरकांदा नंगना बंगर सारा एरिया डोमिनेशन तौवे अदुगा अखोइ मैदै सिंगना अखोइ एरिया डोमिनेशन तौबलेदे अदुगा मोपटी तौवी उदंग ओइन हाइबदा लंगोन चेकोन हाइबा जगह से अखोइ जेसीबी तौदना डोजर तौदना अखोइ टेकवाइ होलेके अखोइ सीएसओ सिंगना लाना लमजिंग बिरकांदा सेंट्रल फोर्स अदि स्टेट फोर्स सिंगना चतो मतमदा ए अपन पीवी रिबसी यारे मके तौबिगनु हजिक लाइबा सिचुएशन सि मतुंगिनदि अखोइ सेंट्रल फोर्स सिंगसि सेंगना अचुम अरांसिंगदु खंगपगि मतुंगिना अखोइ कॉम्बिंग ऑपरेशन तौनन होनबा अदुगा मिलिटेंट सिंग तकुना होनबसिदा साउन मतेंग तौरि अदुना यारे मके दि अखोइ लेबा म्यामना लबीसि थिबिदना बिदमुता मिटिंग कुनगी साइडकी अपील तुलजरि Hojik thokliba wathok asiga mari leinana ngasi Sugnuda 37 Assam Rifles na Sugnu Police Station amadi SDPO gi get a bulletproof gari khamjinduna thingzinba haibasi suda leiriba kuki militant singbu nakoina na saugatle takpani amadi miyamna Assam Rifles ta chingnariba asi chumlamle haina kokomi gi media coordinator TH Somarendro na phongdokre Wafam Singasi Uripok Yambem Lekai de Leiba Kokomigi Head Office ta Pangthokpa Paugi Mefam Amada Phongdokibane Mahangna Makata Radana High Kuki Militant Singna Tampaki Lam Singda Nongmai Caption Ba Amadi Paktak na yung may tabagi tawong tatariba asi Union Home Minister Amit Sahagi Wafam Singbu Taway Dabani Maramasina Kuki Militant Singi Matakta Lokat Mamtokpa Action Lokat Piyu Tampaki Lam Singda Leiriba Mioy Kayana Union Home Minister da Thazaba Thamduna Ngasisu Tampaki Miyamna Tongan ba District Kayadagi Lokat Kiba Kutlai Singh Thingatli Adubu Chairagasida Chingkong Chingyada Leiriba Miyamda Nongmay Caption Ba Amali Paktak na yung may tabagi tawong tatarakli ba sida Union Home Minister amadi Central Force Singda Thazaba ngamlaktre Irang asigi matangda chapchaba waroisin ama puraktuna tangdu leitaba Manipur ama oina bahotna bada achum aran thidoktuna mara leiba miyoi sing athubada cheirak piba mathautai Amaromda suda leiriba militant sing lakshin ba ngamdana free thadoktuna thamlaga tampaki micham miyam dagi karamna nongmai lokhat kadauribano haiba wafamsu phongdokhe
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 93 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯒꯁꯤ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯐꯩꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯡꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯀꯨꯃꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा कैरा के सनातोंबे हाई स्कूल दा हांगबा रिलीफ कैंपता सुकनुदगी कुकी खुलाई पाइबसिंगना नोंमै कापसिनदुना लांदारकपा अमदी युम्मै थारकपदगी लांजेलक्तुना लेबी मिरोन बिनुपी अमा ngarang nungthil tek ta kaidana angang unakre हौखिबा मे 19 दा सुगनुगी मिफम कयादा ngapini mafam kayada kuki terrorist singna landarakpadagi sugnugi miyamnasu masagi mayum makai ngakthok chanaba license nongmaina handuna akan mamongda kapnaki kamnaringai cherakta hingnaba numit tumaktada khongyam awang lekai da leiba masagi yum thadoktuna sapam renu chahi kuntra nithoi mapuroiba sapam priyo macha lanjelaktuna kairakta leiba saratombi high school da leirakhibani नुपी असी कुमथा सुरे खंगबदगे रिलीफ कैंप की मियोय सिंगना पाव पिदुना आशा वर्कर्स सिंगना कुपना सेन्ना बिदुना लाखिबनी हाइदे नुपी असी ngarang kairak कांगजेबुंगदा लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के CHO निंगोमम सरदा यावना kairak की आशा मरीना इमुंगी मियोय सिंगा लोइना CHC kairakta पुखलखे ngarang nungtil pung 3:35 rom tabada mahak angang unakhe नुपी असिगी अंगांग उनबदा चंगदबा याद्रबा टेस्ट सिंग ngarang ayuk kakching kaithel da leiba friendship diagnostic amadi pratima diagnostic anina lemna tobiki haina kakching dagi phangba paw aman haire hojik manipur da thokliba kuki terrorist singna maitei micham da landabadagi thodok asida asok apan yawrakba khudingmak ki oina mathau taba e helping hands for people HHP manipur da piragani haire अशोकपन यावरिबा सिंगना इगी मथौ तारकपा मतमदा पिरिबन फोन नंबर 8014330824 अमदी 8132992811 अमदी 8974094519 दा कॉल तौरकनाबा खंगनबगा लोइनना ई पीबगी मतम सुरबा HHP मणिपुर की ब्लड डोनर सिंग अमदी अशोकपन सिदा मतेंग पांगनिंगबा सिंगनसु हाइरिबा मेंबर सिदा ngapigani number asida call tarokna ba appeal tarakli Churachandpur amadi more da kholai paiba kuki militant singna haurakhiba kangluk ki irang asina maram oiraga mayum makai mai thado pikraba amadi maral mathum pumnamak lut tobi hauraba lanjelakwa miyoy kaya kwakta high school da hangbar relief camp ta changjafam lawduna leiriba sida Indian Red Cross Society Besnupur district branch na chatuna yengsinbaga loinana tengbang bagi potlam sing khusinakre ngasi IRCS BDB gi secretary Dr. Huidrom Roman Publicity and Public Relation Committee IRCS BDB gi secretary Huidrom Ronibala coordinator Dhanachandra Huidrom amadi life member Anis Ahmad yawba team amana nupi nupa angang ahal singi makhal kaya gi feral health hygienic kits fi sunaba detergent powder sapon nupi gi personal hygiene gi potlam sing kangkhal हिदाक लांगथक अमदी खुदक की तेंगबांग सिंग येंथोखरे क्वाक्ता की खुलकता खंगनत चानाबा इमुंग सिंगदा चंगजाफम लौदना लेरिबा मियोय सिंगदसु तेंगबांग की पोलम सिंग सिंगनाखे था अमा फारकलबा फावबा कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतेगी मरकता चथरखलिबा लान ngasisu makha chathari Churachandpur Kakching amadi Bisnupur gi tainaba Tangjing amadi masigi akoiba ching singda ngasisu nomai kapna bagi makhol khunja singna tari amadi kari thoklagadage haina mipainari amaromda lanasigi haurakfam oiriba Bisnupur gi torbung kangwai dege awang maikai lomda ngapigani longi chingkhong amadi tampaka tainaba khun singi canal da ahing yariktuna santri taba leptuna chathari mafam asigi miyamna
anakpa chingkhongda militant singi bunker saduna leiba amasung militant sing chathok chasin tauba ingan ngan uwa fangli haidi low unaba pantha yoraglabasu maikai adongi low pari kaya lawmi singna thabak suba chatpa kinaduna chatnadri fibam asida mathang chahida miyamna chanaba faugi pothok kamdawna pothokadage haiba khangbangamdri ngarang sal het leiba Indian High Commission da India ge Manipur da thokliba furup ani ge irang asiga mari leinana all Bangladesh Manipur community ge maikaidagi demand taruk yawba memorandum ama pisinkhre kuki militant singna civilian singi yumai thaba hatpagi thabak sing lephalu thokliba thodok asi Supreme Court ke retired judge amana luchingba judicial committee semdna thizin halu haiba warul sing yawba memorandum adu Assistant Indian High Commission ge khuthangda Indian High Commission da pisinkhre haidi Hojik Manipur da horiba irang asi furup ani khana chainaba amadi muknaba nate external aggression amadi narco terrorism ge thawongni haina People's Alliance for Peace and Progress Manipur PAPPM na phongdirectly ngasi Manipur Press Club ta pauni singa unaba amada PAPPM ge President M Bobby Maitin hai PAPPM na me mangada Delhi da chatuna irang asigi matangda sensitize tawkre amadi leiriba irang asi mass influx poppy cultivation amasung miyoi kayana forest ke area sing logi wangmada lawsilakba amadi su militant ga Myanmar militant ga mari leinaraga ground rules thugairakpa asina thokhanbani haibasi miyamna khangnaba hotnakhi India lengakna irang asi external aggression amadi national security da threat ni haiba asi Khangbiduna action lokhatfam thoi hairaduna hiram masigi matangda Supreme Court su PIL ama thakre hairi nasi tamsang da struggle je yam sang struggle oi banina koin pukning chang kitang ada biraga yamna long term gi oi ba strategy ng buk jana ga chapiu mayam lekai gi club sing masigi maru oi ba lekai gi miyam du control to biraga koi gi step sibu sini mindset si haiba control kara tawn jani central forcing paramilitary forcing BSF sing dam bi chapada thingi ba kot khilo mayam je masiju thingbi ganu makoi sida lai je akoi gi damata lapani makoi ju makoi gi matau to juno koina retaliate to matamda mo mama momong ju to bi ganu koi am systematic koina tawn jani Some of the grounds the even atrocities have the extortion atrocities highway the tax collection to any development activity interfere to position ground rules the yadraga su masi tawrabadina ground rules si violate tawre adu kisu mathakta arms deposit tawada designated camps legada suma mayam sigi violence news folpanina involvement of present crisis ta koi chauna connection ma lakina sigi koi ground rules se si chana ba ate rosi khali tawada declare to be one poppy cultivation asiga narco terrorist activities asiga yam sound mai lena ba mali poppy cultivation asit leiba si mainly cookie militant singna mainly active point leiba ma singsa involved tawi aduga mass deforestation to another term the mass narco deforestation maram deforestation after deforestation mass poppy plantation asi jida apagi society la kada future generation singsa yam chama challenge post tawi Kangchup Chingkhong Mayada Kholai Paiba Singh na ngasi ayuk yum amamai tharamle thodok adugi matungda Kangchup Chingthakta lamdam adonggi khunja Singh na kuki Kholai Paiba Singha nomai kapnakhre makhata na Kangchup Chingthakta ngasi nungthil chawrakna pung ani khara helakpada kuki laloba Singha phaying nilakhonggi volunteer Singha nomai kapna ba aduda bom pokhaibadagi makhosu takhi Cookie terrorist sing na ngasi fayengda bom amadi nomay kapsil lakpadagi miyoy ahum soktana Rims Hospital da pokalakhre. Soklaba miyoy ahum adudi ningthawsam tomba chahi nifunipan puyam gulip chahi kuntaruk makoy ani lamsang bazar dagi ni amadi fayengdagi ningthawsam tomba chahi nifu mangani hairi. Soklaba miyoy ahum asigi manungda puyam gulip nongmayna panbadagi thamoy amadi lungsta ka hena soktuna aruba fibamda haujik lakanari. Lamsangdagi ningthawsam tomba amasung fayengdagi ningthawsam tomba bom machet na pankhi adubu ka hena sokpa natte hairi.
Thodok adu ngasi Progressive Youth Association na sinduna phayengda leiba relief camp ta chana thalnaba potlam sing thinba chatpada thokibani haina imung manungge miyoi singna phongdorakhi nakalamaromda ngasi numit yungba aduwai da kuki terrorist singda kuki ching mathaktage maitai taba khulda nomai caption ba haurakpadagi chahi kunlom suraba Thinguzam Mairabagi oi thangba pambomda nomai maruna panduna Rims Hospital da lakatnakhe Thodok asigi matangda miyoi amana phongdorakpada ngasi thokliba thodok aduda State Force singna khunja singbu kuki terrorist singdagi ngakthoknaba nomai kapnaki amadi Central Force singna khun aduda kuki terrorist changlaktanaba ngak senduna leikhe hairi Union Home Minister na khutlai surrender tawna ba hairagliba wafam adubo ngakpo oina tampaki miyoi singna khutlai surrender tawraba matungda chingya nangna leiriba mafam singda kuki khutlai paiba singna nomai kapsil lakpadagi khoishawnaraba miyamna uripoktagi iroshemba phawbagi lambida gari achat awong sing check tawduna irang hokre khongjang aduda saruk yakiba maira paibi sagol sem loidang manina hai Chingi lamda kuki khulai paiba singna khulai matik chana paiduna maitei singda landarakpa leptri makoibuna freeda thadoktuna thamlaga tamda combing operation chathaduna khulai lokhatpa yaningde Union Home Minister gi thawong asida kuki singi makuta maitei sing sidasano haibaga chap manare hairaduna athuba matamda order asi loktho u haina so phongdoke Home Minister la amaga amisana piramba order coming operation adagi khulai police da sinau haiba akhoina chunga yaningde manipur da maitai haiba tampak lamsida coming operation tawba chong pam de maramdi kaigino ga chingi lamda kuki da khulai matik chana pairaga maitai akhoi bu hat na ba torok pasida asida free oina thaduga akhoi gi tampak ki lamda coming operation toroga khulai lokhaladi akhoi je kuki gi khutta hameng bali kak badawna kak lo haina mana sinnabaga chap chana thoi masi athuba matamda masi gi order je chatna hanganu taw hanganu coming operation bireng ni mathak ta khoina si haining ni Bapau amakhana Pulai paiba guki singna haurakpa irangbu High Court ki wayan nagi tholakpani haiba wafam yumpham yaude haina Maitai Tribe Union na Amit Saha gi warol condemn tawkhre Mai paglaba entrepreneur industrialist businessman singna punsilaga kanglupi irangda awaban nanglaba miyamda mateng pangnaba Maitai Trade Bodies Coordinating Committee kauba body ama semle amadi nomai phaganaba combing operation tawgani hairabadi ching amadi tamda matam amatada chap manana tawbiyu ching dasu nomai lakhibani haina mitei lipunna taksili Matang asida ngasigi oinadi Northeast Window TV ki Manipuri Pau loisinjare mijeng tabiri bapumna makpu CHEPLINA MAISNAM na amuka na khurumjari amasung kainana baya thangnijari